إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله وفي حديث عجيب من كلام مصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أخبره الله به وأخبر به أمته صلى الله عليه وسلم وتأملوا كم هو عجيب حاجة لحديث وحديثه كلها عجيمة وتأملوا كم فيه من المعاني وكم فيه من العبر وكم فيه من الأحداث قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم سبعة يجلهم الله في جله يوم لا جل إلا جله إمام عادل وصاب النساء في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تهابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل داءته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أمبي على تنو أمبا يا فدلي أمبا نيني على فيكان كيسي كباني ركون تورو منان كبارا جوو نيالاي جوم من كندا ودي كندا بغاي نيالاي جوم من فيلي كندا بغاتولا ambe sere ya ma site minni bato ciala makka kani ala kelempe wute ye nyogonte ala la ambe sere ya muhammadu alaka jondo alaka cilendo alaka kisi anaka nema abe cilenga sallallahu alaihi wasallam no temina ka boye mbalimau hadisa bele bele ba hadisa mi ni cilenga kumado kisi ni nema baka ciden mi ate kumana nindingoye aye kuma fo wahawde de ni acira manna wahawra kanama ala de ya kibariyanaye ale fana aya kam manton kibariyanaye ni hadisa min do hadisa bado ciden ka hadisa beye hadisa bawde mi ayen ni hadisa jatemina mana munun be hadisa yin kono tashi munun be hadisa yin kono ko munun be hadisa yin kono hadisa cidenye hadisa yin fo abu hurata da ye hadisa yin mafula kabo ciden bolo ko ciden ko mo wolon fula jama kulu wolon fula hadamaden kalite wolon fula ko yomal qiyamah do ko ala bu do akasuma koro dom minni sumante ni ala yere kasuma delalente do ko lare si suma do ko ala yere debe suma dila kanni mogo wolon fula kanni hadamaden noniya wolon fula ku do akono ni hadamaden noniya wolon fula min fula ninye akelen kele na jogo sabatira mogo minna cidenye ni sonja kiye yomal qiyamah do hadamaden be dan fen be wuli jinnani hadamaden abebe jo qiyama keneka
samba bi duru ambo de ke joli laye tile be gere hadama dewna 1000 hadisa mafula baga ko yala 1000 nyeta hakke do sawa ube kale kala de do ko ale koni todo ciden ko tile be gere hadama dewma 1000 bebe kene kelenka nya kelemba beye bebe wolele kelenka woleli me jamabe mogo folo ani labaw demisenu makorobaw ceo musowo nabinyumaw cidenwo masakew yo aminisiru yo asetigu yo afantan yo amogo la fule yo amogo barikalamaw yo silamaw yo mu'minu yo munafiqu yo kafiru abede be nyogon soro yawma yajma'ukum li yawmin jam' jalika yawmu taghabun don min ninne alaba be fara nyogonka farankali donna o donde ye nyogonda donne balman nin do abebe kene kele inkay hadama de umbe woshi nu ka baraw hakede do ka woshi jibe wali kaba kuru furala do ka woshi jibe ukumbele wula do ka woshi jibe uchamanche wula do yerebe tunu uka woshi jikono men nin don geleba min fule nenye ni mo kalite wolon fula ulu te nin gele yaye ala yerebe wulu do kasuma koro o mo kalite wolon fula polo e jumaye ali imamu adilun nyema tilelew kata nyema bawla kana nyema fitinula kana limamiula nyema tilele nyema mi atilendo araka jamani nyogonche kado dilila atilelendo anaka jamani nyogonche tilale fe untilelila atilelendo aka jamani nyogonche kiri tigela abe barake ni alaka kitabu ye abe barake ni ciden ka sunna ye abe mugo nyamarani nyuma ye abe mugo fatanya ka bojugumama al imamu adil alladhina immakannahum fil ardi aqamu salata وآتوا زكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور نيما تلele ala yu magan kutu akulu dedo nu yemma fantiya soro dugu koloka ube salli nata chogola ube jakabo ube mugo nyamarane nyumaye ube mugo fatanya kabo jugmama ko laban ko nyambe ne ala de bolo nyema tilele man kutu yeninde ika jamanya marani nyuma ye ko fatanya kabo jugumama kidanya damina imamu adilu nyema tilelew balmo niye nyema ulaje sisa kuma mana dina nyema yala mishiru alimami yala illa ma rahima rabbi fo ala hinna kelen munuma mishiri kono nawde kera kele yoroe anin nafulo nyini yoro ani balo chogo nyini yoro musiru de kera oye alimami ubolo sisa tilenya beye o yoro la chokodi tilenya teseka ye o yoro la de imamu adilu wodi ato chiden ko mogo ni kera mogo nyema uye chidenya kankari madafu ala de annabi umamata radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما من رجل يلي أمر أسرة فما فوق ذلك إلا أتى الله مقلولا يوم القيامة يده إلى عنقه فكه بره أو بغه اسمه أوله ملامة ووسطه ندامة وآخرها قجو يوم القيامة وسهو الألباني حديثنا نبي أمامة بلو ciden ko sallallahu alaihi wasallam akum mugo site ni ebeke mugo tanyemaye ube jama mimbe mugo taka mugo ni ekera mugo ta ni bilala ukanyema yawula ukakonyema yawula ube jama mimbe mugo taka ciden ko mugo site bila nyema yala fo yomale khama do ni bena ibolo shirilende bi ikankoro yomale khama do ni bena alama nege jologo de bila ibolo sirilembi kankoro ibena alama o chogodela nego jologo de bila ki bolo siri kankoro imma ikan nyuma yani foni qiyama keneka umma ika junubu ni halakiye
ciden ko sallallahu alaihi wasallam kunni nyema ya fule a folo ibolo jalagi de do parce que ni mo min bilalala ni matile ibi jalagi de mo bi jalagi karasa be ni nyema ya la amatile ciden ko nyema ya kun folo ako jalagi de do ako a chamanche nimisa de do parce que ni e yere jalagira kaba ko karasa be nim palasi minna imanye ube jengelendo wi jalagira ibe nimisi ka nyema ya la ciden ko wa akhiruha aqijum yawm al-qiyamah ako ikanyema ya min fulani ne Allah banyi mamalo ya de qiyamah keneka ala kan kisala kan tangade mo min ni be nyema ya la yorola ijanto yere la de ni tilela anafa fule yawm al-qiyamah do ni be do ala kasuma koro ni ma nyema ya inye imatila ala ibolo sirile kan koro ini ne ko jologo de bena qiyamah keneka kana anaba ala kan kisama ni nyefolo fulanna wasabu nasa fi ibadati llahi azza wa jalla ani demiseni mi aya ka fonankaya aya beke ala bato de la afana be ala kasuma koro aka fonankaya make ala soso dolomi ala kuta doroguta alema ka fonankaya ke olade aya fonankaya ke ala bato bange baga bato nyumankeli la garab baraw keli وصاب الناس في عبادة الله عز وجل بل مونيا لجا قرآن كونو سورة الكهف ألا يفنن كوتانو أموتانو نفنغورد توحيدي لمنيا uka jamana masake ani jamana betumbe fulan kafuya de ka demisenu wolon fula ulu ko jamana masake ma ani jamana dumbe aw be fulan kafuya minna an sentala ufarala kabo jamana masake ni jamana dembe ma ala ya bonya ni karama ani ewa tanuli ku ya qur'ana kono nahnu naqussu alayka nabahu bil haqqi innahum fityatu amanu bi rabbihim wajidnahum huda arako suratul kahf kono akon nin kamale nunu nin fonanke nunu ne ala banu ka kibariya kala au ko ni tiyaye nunu ne fonanke wude wuli mananu tigi ala de ne ala ye do faraw kalli maniya ka nyu jidi kandala wala fonanke aya janto aka tauhidi la de aya janto aka aqida la aya janto aka limaniya la de ni kabila bebe mushrikiyaka aye kabila soso aka tauhidita naka dugu de be mushrikiyaka aye dugu mogo soso aka tauhidita ni aka jamana deun de be mushrikiyaka aye jamana deun soso aka tauhidita naka misri mogo de be mushrikiyaka aye musri mogo soso aka tauhidita innahum fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda mogo wolon fula doro jamana masakeni jamana dembe to ala ya bella gosi ni mogo wolon fula min ko an tigi ala kelempewde ambe ala kelempewde bato ante foy bato ka fara alaka ala ye ulu de tanu ka bonya kuye ka karama kuye hari ulu min tugura uko ulu nyu ka bonya no ka karama soro ulu wala kamale fonan kewu aya janto ayere lade janko be jinya laba minna fitina ucha yarade shi den yire ya hadisa do fo ambake kanyana ma yaw hadisa inna sisa badiru bil amali fitanan ka qita'i layl mujlim yushbihu rajul mu'mina wa yumshi kafira wa yumshi mu'mina wa yushbihu kafira yabi'u dinahu bi ardi min ad-dunya shi den ko akwaye tele ya kabara nyuma kede fitinan bina jinya labana ulu dibi kuru lende do ulu ye dibi kuru de komi ci dubi kuru su dibi kuru ni ya do tige akono fitina unana ni dugu je be hadama den do la ni dugu be je eye mu'miniye sani wala fela ka sebe ke kafiri wala fela ni ye mu'miniye sani dugu ka je ibe ke kafiri mumbo ke ni bi ka dina fere jinya nafama bali mo hadisa be kene ka bide situ de kirilendo rejoseson situ kirilendo bi ka ala nani situ kirilendo bi ka ciden nani situ de be bi foite fula ka qur'ana nani ka qur'ana doya ni eyi yere yo o situ konona na doro yi faralu ka kuma wula ube ye o kuma wula me uno fe doro ikera kafiriye rejoseson situ de kirilendo
ka mogo do kriye anw ka ala ye karasa de o situ be qur'ana te ciyaye ciden ka cidenya te ciyaye qur'ana te ala ka kuma ye hari suro do yenne wole fonnan ka wudo demisenu do ko yala qur'ana ya ala ka kuma de ube damfendo an ko ni nye fitina isa ni nye kuma sugu jumaye nin jamana in kono nin kuma nunun tunte nin jamana in kono de mesi sambalimo nin jamana in kono nin kuma ude be nyenenka qur'ana ya ala ka kuma de ube qur'ana ya damfende inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kama law ayaka aqida kala de ayaka tauhid kala salafu salihu tabolo ayaka kala de nama kala ambe fitina la de ambe fitina la jamana nunun kono de men ni mo mi nyet tauhid kala iyika aqida kala manhaju salafu salihu ya kala kuma kala la na tigibe sababa ka te sababa ka ibodo utese ke efili de donc o de ya to lay nin kama lewun tanu mu tanu nu fen wore de tauhidi limaniya e wa fonan kayu akan kan yeshi fen wo fenya kanyanyini abe fo yoro har ni yoro jandido akata segere o ye tauhidi fo yoro limaniya fo yoro aqida fo yoro ayo nyini de sebo tumbe kalo kelenta ma hadisa kelen no fe sankele kalo kele o ya soro moto ko tulu bolo yere ushe ube fali ube so ube nyame ube kalo kelen tama hadisa kelen nofe au na janyana dugu kelen koni do aye tauhidi fo yoro usegere limaniya fo yoro aqida fo yoro ayu segere hari ni amataye aye do ka situ kono akaka dina fa musino dinya laba imbe fitina kono ninde mo fulanay wasabu nasa fi ibadati la ajja wa jalla demi senimi funnan kaymi na ya ka funnan kayabbe ke ala batola o be ala ka suma ko yomare kamado sabanna warajulu qalbuhu mu'allaqun fil masajid aniche min dusukun dilolembe misiru kono mana jama salli baga misiri matarfa baga sabanna yo ode na ye salli fana salli misiri kono a hakili be lagasara wakati de lankata misiri kono na ye lagasara salli misiri kono a hakili be futuru wakati de lankata misiri kono na ye futuru salli a hakili be safo wakati lankata misiri kono warajulu qalbuhu mu'allaqu fil masajid fi buyuti ajina Allahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu ويسبه له فيها بالقدو والآسال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولا بيع عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب بل من آية سورة النور كنو على يركم مسير صلي بغو ما كو تشيو تشيمي ni a hakili be misiri salli la farda salli duru ni darurate wujurate aba be salli misiri kono ala yere ya wale ko ceedo ala ko ceewdo be ako jago ni sannu fere atu ulu sugula kabo ala ko sumama atu sugula kabo sallima atu sugula kabo jakaboma ube sira domi dusukun ni nyaw be yelema domina ewa ala bu sara fana uye bara nyuma mununke ala bu sara uka bara nyuma wula ka sage ka kan nema do aka sara do jide ka duma fana ewa ala debe mo garjage mo garjage ala jia hari ata jate mina ala ko innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salat wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa sa'ulaika yakun min al muhtadin ala ko mo de be ala ka misiri jo ka ke bato yoroye mo milli manani alay ani dollaba aye sallina ta chogola aye jakabo ama sira foye ni ala kelem tawte e wa ala be nunun tigla mo de kanda al masjidu baytu kullu taqi misiri ala nya sernya baga be ka sode donc ninde mo sabana
ala be mogo munun do ka suma koro mogo sabana ninde jama salli baga ce min be jama salli matarafa item jama salli manke ni darura gelente ci den ko be ala ka suma koro yo maraka maddo nanina ورجلان تهابا في الله استمع عليه وتفرغ عليه ani mɔgɔ fula minnu ye ala ɲɔgɔn kanu ala kama foyi mu fara ɲɔgɔn kan ni ala kama kanu in tɛ foyi mu fara ka bɔ ɲɔgɔn u bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na don min fana u farala ka bɔ ɲɔgɔn na a dɔn k'u to o ala kama kanu kan ninnu tigilamɔgɔ fana yɔmali kiyama dɔ ala b'u dɔ ka suma kɔrɔ قيامة على بافو أين المتهابون بجلالي اليوم أجلهم في جل يوم لا جل إلا جل قيامة كنكا على يري بافو نيغون كانوا بغاو بمي ني على كما بينكو دونك سما كورو دوم من سمته ني ني على يري كا سما دلالنت او بي لا رشي سمته ني دونك باو دو يافو كا نيغون كانوا على كما باليمو كانوا na make ala ko kama kanu na make ala nya serenya kama kanu na make lagara nyini kama aye nyugun jugude lagara ali aqilla yawma yaji ba'dhum li ba'd adu illa al muttaqin ala ko terima fulaw nyugun jugudo qiyama do foni mo munun ka teriya ke ala nya serenya ka ni mo munun ka teriya nu nyugun kanu akira ala nya serenya de ka ولود تقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يهجنون ولود يكو ألا كجون يومو سرنيا تو يوم القيامة دو جرو تو يوبمون تو كوفي جاكونو أو نيندي مغناني ناي مغمونو ني ألا نيغون كانو ألا كما كانو إندي يوفر نيغون كا دومو بي فرق بو نيغون كا فرق بو نيغونا وفرلك بو نيغونا ألا كما كانو كا بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الخامس ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله مغو كاليتي دورنا ويتشي دي muso do de ya wole muso nyeche wole kata yerema kuka jene yake muso chenyi de do ache kanyi dambe tigido muso inche kanyi dambe tigido yo muso inye aye ninche wole kata yerema ufula doronde pe ala de yu sabanai mugo shinya tula aye che wole kata yerema che inko muso imma inni aqafullah ate komi koye muso che jugu yede ate komi koye muso mani yede iye muso ye iche kanyi iye muso ye iye dambe tige iye muso ye mbife mbikano fana ikadinye fana ne fana ye kamalen koro da fana nkache ya dafalendo ne mumbim balila inni aqafullah mbesiralanye balmo niche ye de ninke be alaka suma koro yo marikama do ni muso do fana ni che do yi wole che min che kanyi che tigido dambe tigido ayi wole kata jene yama iko che ma inni aqafullah ifana be hadisa kono goninde ya to Allah ko ala yenni mugo nunu fana tanu ikera che ikera muso ni bi yere mina ki yere tanga ki yere koloshi kabo jene yama ala ko wallazina hum li furujihim hafizuna إلا على أجواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم خير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون على ينونو فنتنو قرآن كنو على كو أولود دو نوبو كان يفلو تنغا كبو جن يوما فو يريك فرموسو يريك جوم مراليو وبك فنيونيا كولود درون دي نوفي على كو نمو مني كدامو بويرو نيني نين فلاتي ikam furu muso te minye ika jo muso marale te minye itari damu bo ola ala ko lutti la mo de to ko mo ya dantiu ko idante mena
donc ci den ko sallallahu alaihi wasallam man yadmanu li ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi admanu lahu li jannata ci den ko ni mo mi nye garanti tanne ci denye min bi idawolo fulani nyogonce ye kolosi ko tanga min ni nenye iye garanti tanne ci denye fana comme min bi sem fulani nyogonce kibo tanga min ni nyefelaye ne ci den fana ya arjanna garanti taye ninde mo duru nay mo munum bu yere mina ku yere tanga ku yere kolosi kabo jena yama ani goro jigene yaw u fana be ala kasuma koro mo worona o ye mo jumaye wa rajulu tasaddaqa bi sadaqatin faqafaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu mo worona o ye mo de aye sadaqati de boka sadaqati aye sadaqati ndogo hari kinin bolo ye min boka sadaqati numan bolo ta kalama kuma kore munye aye sadaqati bo kadi mogoma mogomin ba kinila aye sadaqati boka dogo ka do uma har ni mogomin ba numala otado aye mimbo ni fana be ala kasuma koro wama anfaqtum min shay fa huwa yughlifuhu wa huwa khairu rajiqin ala ko abin nafaqati ne ala be do bila nola ne ala de garjar kelaye balma ala ka jonyuman ka sadaqati chogo ale be sadaqati dogo de mo shite bo kalama emin bi akinina abeser ka sadaqati boka dima mo min ba numala otado ote bo kalama yere mo munum be nin chogola ala ko be ala kasuma koro ulude fanala yutanu aya wore kono wayti imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatiman wa ashira inma nutimukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa wala shukura ala ko ulude do ube fantaw domina lew fantaw aliyatimu miskinu ubu la dumuni harunu ma fu kadala ukalla hala ba foye ewa aw nyawla dumuni ala de kamade amma barika danyina ufe amma saranyina ufe mu'mini kalasile jo nyuma kela nyuma akan nyumanke li togo ya fulede ayen nyumanke eminye ate saranyini fe ate barika danyini fe iya barika dawo ima barika dawo amma ko sitala parce que ale yake ala de kama make e kama e ya sarawo e ma sarawo amma ko sitala ale make e ayake ala de kama nonumbe ala kasuma koro e wambalimo me sadaqati bo ani tonyoli sadaqati bo ani kunadia woyika sadaqati a chayarinya koro chogocho woya chinyalende ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal aja alakum mu'minu akana ka sadaqatu chinya ni kuna daliye ani ye sadaqati dimmi maka toro ala ye fulade faranyogon ka aya kono ni ye mogo kuna diadro nyennin dima nyennin kiye nenyin kiye ala ko ka sadaqati ni ka baraje chinyana sadaqati dira minna iya toro ko pasike ebake ka nyuman kaye o kera sababu iya toro o ye ka sadaqati chinyale pe ala de yafo bal sheikh sal fawjani ko ne aya tawsiri akom man nan yere akokuna dali yere ye toro de yefolo ni eye nyuman ke mogoye itara sigi jamala ube itara foye nyennin kiye nenyin kiye akuya toro o yere wasara toro ye folo o ye haramu ye o yere bika baraje chinya folo in tubudu sadaqati faniyamahi wa in tuqfuha wa tutuha lil fuqaraa fa huwa khairun lakum wa yukaffir ankum min sayiatikum wallahu khabir bima ta'malun ala kun ni aye sadaqati bokene ka bange mana eyre yaado ninni sadaqati bokene ka bange maslaha bodela o beke sababu e mugo chama mugo wore fana killa dege afana ka sadaqati bo ala ko bashi tola de akom menni ka sadaqati dogo ka di fantama akode kanyede akoni sadaqati dogo ka di fantama o de kanye o be ke sababu ye ki ka junubu yafa ewa abe koko ke hari ni aw mafo ala babedo ama she ka foli mo ni yake ala de kama ala bado hari ni mafo ninde mugo woro na mugo wolo fulana warajulu jakara allaha khaliyan fa fadat aynahu o yecce de akelem be yorola akelem pew amirila ala kola
amir la alaka masayala amir la alaka dalila amir ya jiya kola amir la lagharala amir la arjanna la amir la jahannaba la ale yere kanyana ma yakono abake ka ko munun fo abake ka ko munun ke ko munun bake ka boli balaka ka temaka amir la nununa akelempew anyaji bora kasira jakar Allah khaliya akelembe yoro la tora ka miri ala kola ala ka masayani ala ka bonya ani ala ka nemo ani ala ka lajabaw ala ka janga kataw amiri la nununa kelempew akasira na yere ni fana bi ala ka suma koro mogo munu fana be kasi ala nya siranya kama tinya kama ala yutanu qur'ana kono wa ya sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqqi yaquluna rabbana amanna faktubna ma shahidin ala qulu dedo min jigina cidenka qur'ana nu ya me ibe bo min kala may nyaajude be bo be kashi uye cinya min do qur'ana kono unyaaju be bo ube kashi uba fo antigi ala alli manane e alaye ewa mogo munun be seriya ni e ala kam masayaye ala an sebe ika sere ke bagawuda an sebe ka faruka ciden ko aynani la tamassuhuma naru yawm al-qiyamah ayinu bakati min khashyati llah wa ayinu batati tahrisu fi sabilillah hadisa salen kono ciden ko nyefula be ko tasumate do tasumate o nyefula maga qiyamah do tasumate o nyefula jani nyefolo nyemin kasira ala nyesra nyakama ciden ko tasumate o nyejani qiyamah do nyafulana nyemin shira ka kolosilike ka tangalike ala kasira la jahadula nyefana tasumata jani aynani la tamassuhuma an-nar yawm al-qiyamah aynu bakati min khashyati llah wa aynu batati tahrisu fi sabilillah nyefula be tasumate wudu jani qiyamah nyamin kasira ala nyasira nyakama ani nyamin shira anyana tangalini korosili kama jihadula wala nindem e wakalite wolon fulana mogo labagne mogo munun fora ni hadisa in kono balimaw ambe ala deli ala kan fara nin jama kuluka ala ka ando aka suma koro yomal qiyamah do nante tileye nante woshi parce que balimaw qiyamah keneka kene jalande do be jolende do sote sinogo yorote salonte kulugonte iri sumate foite kene jala balmo hada maden kelen ki yere jija nimman kutu wolon fula min fulani nye adola kelen ka sabati ika pour qiyama ka woshi qiyama ka funteni qiyama ka tile ikanaye ambe ala delala kando ka suman koro ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.